Тусінде бакара сүресин кору. Тусінде бакара сүресин окиган немесе, оне окилганин корген адам баска bir мекенге кошеди. Узак омир сүреди, беле жаладана манболади, жане душпандаринин, кастандыгинан кутилади деп жорелади. Егер bir казы тусінде бакара сүресин окип, жатканин немесе окип, турган адамды тиндап, жатканин корсе, булонин узак уакит, кызметте калатынин, ризыгынин молболатынин, кейбир типсирлерге сыкес, билимди болатынин, жаксылык пен берекеге кинелетинин билдиреди. Сеид Сулеймен, Хазирет Айша анамыздин айтуинша, тусінде бакара сүресин окиган немесе онин окилганин корген адам bir жерден екінші жерге коонис аударади. Онин несибеси барган жеринде болади. Ибн Сирин былайдейди, ол узак омир суреди жане киндиктарга сабыретеди. Кирмани былайдейди, онин душпани оган зиянти гизе алмайди, истерион габасади, мурагерлике еболади. Жагфар Садык тус есениншинаи ритакуа адам болатынын айткан. Ибн Фузала былайдеген, егер ол казы балса, кызметинде калады жане кызметинен алын байды. Егер галым балса, узак омир суреди жане жагдайы жаксы балады. Абдулгани былайдейди, ол улы немесе агасымен мурага байланысты дауласуй мумкин. Нафи жане Ибн Кисир былайдеген, ол узак омир суреди билимди ридиндар болады. Балаларынан жаксылык пен береке кореди.